Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Mga luksakan, mga pagariakan, mga bubayakan, agung mga ariakan. Alhamdulillah, iya katutunatan si sagyan kaya kalilimutan sa kaya Pampanga. Ay ini amala kaya limutan napantag si sagyan kaya dita no kapag nada si kuwagama. Insyaallah nagyang kutuan yatan wa mapya napalapaler tanong ibgay wallah. Yang kaya itano ka panaguntaman kuwagama na uban yung kalilipati asadin sa awit tanwaniat nagyuntim balasan nakatan ko Allah. Yang utuman na hadis Rasulullah alala yung tanong ka innamal a'malu bin niyat ayabu terimaan kumagalbak na samyakaw kitong sa mga niyat na ilan yung man agyang utuwa urian yan na ayapitiru yan na tigina faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Dan catau ayan yatian kukia togalinian na para wallah agu para si kwalung para si Rasulullah na ayan mo imbelasun wallah nagyan kutua kia togalinian para wallah agu para Rasulullah. Urian yan napitiru yan na waman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilay. Kapman sa tao ayan yatian o kaya tugalin yan na makapantag po dunia uni na makapantag sa sakatawa at kabayaan yan mga rumah nakisampay din sa giyang kutuan yatian inono tumisong patagiyang kutuwa ka mga rumah sabab po to ati kung mga panunutul sa hadis nakagiyat si sa giyang kutuwa kaya tugalin o Rasulullah apun sa Makkah, tumiugalin si sa Madina na at namin isang ikiran akan na ba ikhlas. Kana ba ikhlas ay yung kutuwa kaya lalakaw niya. Ay buwan sabab pag yaw no kiyang kiran na kagia at nasa katawa ba iya kubibayaan niyan na miyag Islam na tumiugalin sa Madina na tiyundugyan. Hindi na tumugalin na kumabuka aniyan mapangaruma. Yun isabab mini ilaham o Allah si Rasulullah agyang kanan amya manugalin na adin akan na ubakiran ikhlas nagyun ikiyatiro no Rasulullah naya panagiyatiro no Rasulullah na ilat kana uban yan inibarda sa giyang kutuwa tao so ginan pamana malaan taptanong na sadin sa niya tatanong o kaya sumtanong saya nagyutod ni imbagay na katanong Allah o pamakwaya kaya sumtanong saya na pantag si Islam na malabalas akil bidan tanong makaumatanong si kung mga darpat tanong o pamakman ako ayan ni atiyo saya susabad na para may lain si Sheikh Abdul Rahman na ibagay ka nun wallah kilay niyo kung ito may lain niyo ibagay ka nun wallah o wait na si kubalas na da sabab sa giyang kutuaniat ka na miyong galoy akas amiyakwang ka din isagyang kaya dunia. Yun at kay importante yung kaiya kapag ikhlas. Misabab kan, nagyang kaiya kaya timulano iman to na mapunid, agyang kaiya inibigay na nabandingan, agyang kaiya pagariyak makapantagaisi kung mga dusa, kung mga rarata, amya agwis kusuratul hujurat. Yang kaya mga dusa ag mga rarata amya aluy si saging kaya suratul hujurat na ayat akalaanon na mga papanadad siya mga alaad siya ag ayat pun akalaanon na mauulaw la si saging kaya masatan so padun na kabibayaan sa buwan ugay na din yan magagandam na yuto na malaw tuwa ato niliba na dusa
Yan ani kaya importante yang kaya bandingan tan. Makapantag sa yang kaya mga dusa miaalisi ku suratul hujurat at kailangan akatukawan tanong kaantano kapananggilan antanuron maawat na ginawatan na ayamala na malimpiw tanuron sa mga walay tanong amada kung mga walay tanong ayat na kalilit na sisi kung mga walay tanong sudusa na pelabay agyang kutwa dusa na bupakaw makusiringan na makaumakman ko siringan na bakaw makumadaglalataw na ayat na kiyadukian yan na sudin suisa ka maging ito yan ani atunay ni bana api pilig lo agyang kaya mga dusa atunay ni bana kasugok kung mga tao si sagyang kaya dunia ayat po mga aloy si sagyang ka na suratul hujurat adusa nagyang kaya inilay tanong piyani mo tanong na ayam niya itong tanoron ang mga dusa na siyaw timan adusa okay, nagyaya na ayat na kadaklanon na mananama sagyang kaya masatan ayat na kadaklanon na umani isa na makasusugod siya pagganiron na suudan yung kutwa marata aantangan marata pamikiran kapanganib masamang hinala hindi di kailan ka sagyang kutwa padigan at ikakautok man o di na andun ni kaya pakatiro padigan na may pangantok ka yung kutwa mamipikirian agyanan kaganay akaloy tanong adusa amya aloy si sagyang kaya suratul hujurat ini sa paralan wallah lagu yagi pananggilaanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya sabab sagyang kutwa karata aantangan yang kutwa karata pamikiran kapanganib si sagyang kutwa pagaritanong na igira ada tanong matigil na pagkulog si sagyang kutwa kapanuriman igira mapipikir ka supedeka atika antum naman nadisu managing kaya bebay antum naman nadisu naging kaya mama kaya sabab sagyang kutwa marata agyang kutwa antangan kaul nagyuti pagpagamit raka tapi pagwitang kanya na si sagyang kutwa kapanuriman na ayak na suaka na apian gas kanyang sung na diing kamatunduga kaya panuriman kawanto na isuwa niya Pitru Allah Ta'ala na tigyan manay Ya ayyuhalladina amanu jitanibu kathiran minadhan inna ba'da dhanni ithm ilani si sa suratul hujurat kanulun na yan Pitru Allah Ta'ala tigyan na hay susiran to amya manatiya ya na pananggila iniyo so kadaklan ko kapangantap kadaklan si ko kapanganip yang kutwa kapamikil kamarata inna ba'da dhanni ithm agi mataan asusabad ko kapangantap na dusa pitur wallah na susabad ko kapangantap na dusa ato na imanaw to kana walangun akapangantap na marata adda kapangantap amapia naguad na kapangantap amarata Nagyang kutwa kapangantap amarata, nagyutuso ngamin ato na liba na igira miyanag ka agiyang kutwa ditero, uli na miyanag ka agiyang kutwa padika na inip maanang ka sa agiyang kutwa antap ako nagyang kutwa karatayan. Upang ako sa tanong, nalimpi agiyang kutwa pamikiran tanong, sumanga puso tanong, na ayadin apatot terakat tanong, na igira amili tanong sa pagari tanong, igira adin ini kamu masa tanong kung pagaritan na ayaw pagulugan tanong kung pamikiran tanong na positif. Kenapa tanong pagulugan si sagyang kutwa karatayan? Agi man ini tanong kapakap si sinabuta. Di tanong kapakap si sinabuta na kagyaan apiaan to na adin ipakilir o pagaring ka. Apiaan to na adin ikilangan na kau pagaring ka na ayad na pagulugan kau nagyang kutwa karatayan. Upang ako ayaw transpiran tanong at nang tanong nagyang kutwa kapian yan namin isurut na tanong sulangan taman kasunti ko mga lukas tanong asagan di nga pwede na ayang kau na tingkaan kasaling kami mipsurutan namin ipagayon na ka dan jadi kami mipsurut namin ipagayon na ka amay ka yung kutwa tao na igira amya katuna ka na kaya tatampar na kau nagyang kutwa mapia pamikiran yung kutwa mapia akapangantap Yuti sabab apituro Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kaya pakatitianian ko Abu Hurairah. At tigyan man ay, Iyakum wadhan, pananggila ini suka pangantap, fa inna dhanna akdabal akdabul hadith. Agi mataan asuka pangantap,
namia kalalaanan akabukugan ko kapanunutulan. Kabukugan apitir Rasulullah. Agian kaya kapangantap. Aantidin ikila kapapadiga na salakaw inip maanang kasi sa giyang kutwa. Ato na iniba na batalian. So mga ulama, nayakatur nila na tignan na ihmil qalba an su'idhan bihusni ta'wil. Siapang katigiran man ay supuso ka. Siapang kasupuso buon si sa giyang kutwa marata kapangantap. Sa aya isumbi ikaw na mapia antangan, mapia pamikiran, mapia pagulugan si sa giyang kutwa maana. Agiang kutwa siya'y apkilay ka, uli nagiyang kutwa apkasimaka. Eleni man, ako mo tanong sa tutol, manin nama si sa giyang kaiya, ato na iniba na bentingan tanong. Iyang kutwa, dua katawang ginawai. Iyang kutwa, dua katawang ginawai. Namiya kay salungan, na tuwisakiran na piyamisita aniyan supadiyan. Nakagya pamisita aniyan supadiyan. Namiya kawida ka lagi yung kutwa padiyan, nakatigin na anto na at ni ipagal ako ron. Ada bak nun ipaganak, ada kekanak. Lagi yung kaya panganang kenakan sawalay, na pamako ipaganak ron, na di kanian pagituon, na di kanian kusog. Na tunay mapia. Na ayaw niya pikirian, na tingin na api di miya usog, na ayaw importante na miya paganako. Adi sa miya kabaling sa kanian, na dabak nun minipaganan, na kaya pa kaya marat ang ginawa niyan. Napakaganda sa piyaganan niyan. Agi ako mapaganan niyan, na agi ang kenangat din lagi ang kutok panganangkan na miya kita mamuyag niya po di kusog na malu di menanay kuman. Piya kalumbat yan nakakubamay day agi ang kutok ginawa iniyan apakalangan na aniya nakaumani. Kasi mamusya ito naman yan na di katawan amaman tinadan yan maylay ubab pakalangan agi ang kutok paganin yan. Nakagi ko na makatigil natigil na iya kagirawa tigil na ato na mapiya kapakatiruakan sa kasabutan niya nun, kena ubar kanian minibarda. Namanya mimikiran, nayam niya pikirian, natigyan na, yalwan niya tigiyang kutwa ginawa iniyan. Natigyan na pagariyag. Iyayat yan nun, nagiyang kutwa lapad, piyak kilay niya nun, nadataguyan. Mapiyak tigyan na lapad kaya. Na, siya butiyak yung tuamiya kalangan. Nakinuwa niya sukudin, nadataguyan, napiyak kasangurian mam. Sirakan niya, natigyan na magpadan na uwiya kaya pamasakuron. So kaya niya nung natigin na panganangan. Natigin na panganangan, miya langan. Na, ato na iba na miya pasad. So kaya gimana to? Yung kutubo kaya pakasumbiran sa katiro na miya kasing nabuta sila. Sabab sa giyang kutuwa uman isa na ayaan tangan niya na upagani niya na giyang kutuwa mapia. Giyang kutuwa ato na iba na mapia. Na, ikadua siya, amalatag si sa giyang kaya suratul Hujurat na as-Sukhriyah. Yang kutua pamana kapapa itu. Ibut ma itu agi yang kutua di ka kapapa itu aku pagarika. Yang kutua di kau nakapanana itu asang gulalan sa katero, gulalan sa galabak. Igirap na ko na sinyas. Adi ga di sinyas si yang kutua pagarika agi yang kutua di kau nakapanana itu Nagianan na padanan si ko mga ladusa. Katur Allah natigan man. Si mana isa suratul Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ay yakunna khairan minhun. Bitur Allah atigina hay susiranut mo miya maratiya na ubadi pama pananay to isa pagtaw agyang kutwa isa pagtaw agapakay agyang kutwa di mananay to na mas mapia adi yang kutwa pinana itu yan. Adi yang kutwa anto na iba na di manana itu. Nagudi pinana itu adi yang kutwa mga bay. So lagi di lang ang mga bay. Ating mana iwallah. At yung pakay adi yang kutwa di pinana itu na mas mapia adi yang kutwa ato na iba na di ron manana itu. Nagyaya. Iba pa yung patrakatan wag yung kaya ka pinana itu. Di tanong pakanganganingan supa di tanong. Di tanong iparangad adi yang kutwa pitano. Ayat ini inawidan tan ko mga darpatan na sukti ko mga lukustan wa talpitan pinamo na ko mamara. Umani sana kadin sa mauna na sabab kagiyang kutwa igira na laborun si kagiyang kiamasatan wa ayat na mimbului at Tuhan mga tao nagiyang kaayat tamo. Asuti ko mga pobriya ad na tunganay ka wad na tamok ka
na adna pagari ka wadna tamukka nauda tamukka na ikan yan pagari naginan isabab isa iniya sakit tanong sisaging kiamasatan di tanong pakanganin ng sumanga pagari tanong pakai itong tanong lagi ang kuto mga pagaritan naging isabab aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayak at teruyan na tigin manay al muslimu akhul muslim wa tigin su muslim na ayak pagari niya nakulagi niyan a muslim la yadlimuhu wala yakhdulu dinian pelaliman lagu dinian pengadapan wala yahkiruhu lagu dinian penanaito kenapa nian ini di mataga apa yang mana na dinian pakangangan ini agian kutua pedian tamam peneman agian kutua abug apa pegilitan agian kutua abug amia itu na diutu mita tapian na pakapuling nagian i antun ini bana panang gila tan agian kaya penanaito ya kay tanungan kay kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adin minipo wala ubilan na agi ko makapawala siran na da makatigil agi kay minipo wala iyan na tigil na kubilala inwari at tigil na saka na may tamakataw bisaya kataw na sukyan na gawin ubilan na miya kapala nagwi ko Rasulullah kaya sakitan na tigil ko Rasulullah atan ko mayroon patapuso akan tagil ko to pagariak apitiru ia nasakan nabi saya aku namai tamak watau nanti Rasulullah sagi yang kutu mini sinum begaian atigina iman tu atigina begitu kawang kurka ada kapan mada siku betad masa kajahilan mana na sisiga pen masa kajahilan na miakan gula ka atigu Rasulullah sadusa na pamang ni kaun sarila na sumiyo mo lagi yang kutu mama kami amang ni sarila na ini betadian ulunian si salopa natigen adiakan dan ipuru awluakan sa taman sa tingka kadapuan naging ay masatan adna kito nakapumang ni sarila igirawan na so makasisala na ayapan pupiki ayapan na mapasan adin yang tiro na mamati na sa kanyan ibiktima si sagyang kutwa maulola ayaman na di ka pakayagi ang kutwa ubang ka di pananay ito agi ang kutwa pagaring ka so Abdullah bin Mas'ud na ayak at ruyan at tigin manay law sakhirtu min kalbin la khashitu an akuna kalban ipkawan ako na tigin uba api agi ang kutwa ka pananay ito ako sa ang kutwa aso yung kutwa aso ipkawan ako na tigin uba amay ka pananay ito na nagi ang kutwa aso na mabaluy ako aso yan man ito so tigo mga lukus tanwa kenapa man ubamir na siya kutawagi ang kutwa paawing nagkapakaya di ang kutwa di ka pala na ito ako pudika sabab sa ang kutwa paawing yan nagkapakaya kalawalawanan ka magida makagi ang kutwa inikidi ang kaunat sisagi ang kutwa katatag ka sisagi ang kay dunia yan na ikatlo ano siya matatag sisagi ang kaiya suratul hujurat na agiyang kutwa antunin iba na kapakasudi yang kutua apa kasudi gitu mama nanti kan isudi lagi yang kutua pawing upedika yang kutua ingkas kalian di sudi dan gudalan takaturo ori nakasudi dan gudalan ta sinias mama nanti kan di sinias lagi yang kutua pagaringka lagi yang kutua di kau nakasudi ya yuti pitur wallah atigin mana iya wala tanmizu anfusakum ubani watik mana i wallah di sudi semua ginawa ni yang kuat ika kasudi aku pedegah lagi tu dikia sudi kasih sagina wangka pamana ini sapar untuk Allah ubang kadi sudi lagi yang kuat pagaringka yang isa dungan si kumasa Rasulullah na suisa kumanga karumanian na adna miya sudi iyan si kumanga dua yang iyan yang lagi roso lagi yang kuat isa kumanga karumang Rasulullah atigian na tantu atigian amatay dagian kana nakarumangka wida tigin na ayaku minta nun na mabuba pamana suti kita noa potota na nabiya kagi Rasulullah asab na ratigian amia mia pernah na itu bukas kanian tungguin kana pamang ni kaun sarida yudui pamana kaya ala dusa agian ka iya atun ini bana papa kasudi yudui sabab mia pan itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adin amiyene niyan amangataw kisa giyang kutwa kaya pamanik yang kisa langit giyang kutwa mga tao na adna mga kanukuiran mga puno sa atun ini ba nagalang akanuku
Amya makagara-garan ay silang tabuntaliran, silang sisararbiran, ya ginawa ko ating Rasulullah, man haula iya Jibril, antawa ini ang mga tao, hey Jibril, namiyakag ginaw si Jibril alayhi salam, at tigyan na haula illadina yakuluna luhuman nas, ginan sa mga tao, apag kibubayaan nilan, akap kanailan at iku mga sapo mga tao, nagu, biyagda sa nilan din agiyang kutwa, maratabat agiyang kutwa mga tao. Ginan so kapakasudi, ginan so ato ni ba nakapakasudi. So Abdullah ibn Sirin na ayat tiruyan at tigina zulmun li akhika al-muslim an taqula aswa ma ta'lama fihi wa taktuma khairahu. Tungan na tigiyan amya karatarata atigo ibn Sirin uri na tumanay uri na put sa kapulaliman kapupagaring ka aging kutwa pupagarin na kasukarata yan nakatawan na kasukapian yan napupugmaan ka ay mana na katawan na ka na nakamapian yan na di ka gano yung kutwa kamapian yan ka kaya pupagarin na ka naging kutwa karataan yan nagiya suting mga lukas dano tunay ni kusang gibuan nun na piyatay utanuman sa miya kay Chisa nagiya na saka na diya ka na kayunan diya ka na kayunan wagi ang kutwa sang gibuan nun aranon sang gibua yang bulolan yang kamapia na satiman arat ginawa na miya penasian ng tulangon yun juga pakai ayah patut na apia ikalar kay karibatan upagaring ka na igila miya kang bulolar ka sa mapia na kilapisan yan agiyang kutwa karibatan yan ginagip dapat pakawatan ng tanong agiyang kutwa pamana ginawa ikanudan dahil sa dayon na ginawa ikanudan na satiman buwa karibatan na miyang bulolan yan ka na kilipatan kan sudinyo diniyo kang ginawa iyan ang patut talagi danan so iyan ang kailangan igira at so pagaritan na katawan tanwa kapian yan na pupagaluin tanwa iyang kutwa kapian yan kanaba ayang kapupagaluin agiyang kutwa karata yan na ikapat lusa matatago si sagiyang kaiya suratul hujurat na at-tanabus bil alqab yung kutwa kapang betul-betul sa mga raratangaran hindi ko na kaya pagalina nakasopod ka api agi yung kutwa din yan ikibubay angaran na ini pa betul-betul kau nagiyanan na haram giyanan na padanan si kumangadudsa ay kater wallah subhanahu wa ta'ala natigyan wala tanabazu bil alqab uban yun ito talwaan so mga raratapat tumina atik mana iwallah bi'salismul fusuq ba'da al-iman amya karat-karat angaran akapanong kelidisi iku urian uparatiya na hirawan na api agiyang kutwa di ikesu atau pedega api akasandegan nabang kabetun kupagari ka agiyang kutwa kanaban yan ngaran laborun amay ka dinian kebubayan laborun amay ka dinian kebubayan ikapakai ubaya makna na api o adna ngaran yan amapiya na sala kawadi ikaw ni ipamatu sala kawai pematu masagiyang kutwa ngaran yan na laborun sisagiyang kaya masatan amin dak lagi yang kayak mga alias ay pesan bisa yang kutwa atau nini bana mga ngaran yaitu iso Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu namanya panutulian apitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu akul muslim aswatigian su muslim napagari muslim lagi gi sumi abitan kaji hadis la yaqlimuhu wa la yaqtulu inian pelaliman inian pengadapan inian pakaitun yang kutuman akapupagaling ka upagaling ka sangaran akanaban yan kabayan nakapagpakay toto yun ato ni ba na inibuba na ka isagyang kutma arga agyang kutwa pagaling ka muslim nagyanan pato talaga tanwa ka pa ng gila itanusan na so Ali radiyallahu anhu na pitiruyan isagyang kutwa din yan kapangutaba adin yan teron sisa na harawan ron ka rin matatago miyang utaba natigin manay wa idha hakamtum fa'dilu igira tigyan miyang hukum kano na paginuntulang kano atigma na iyo ali wala tabakharu bil aba na uba niyo pupangandagan udi na uba niyo di pagabumbugan so mga lokasyo at igiyo at sa kami buwi pinakamapia pamilya da alawa nami kianunian nagyan kaya mga tao na mga bisaya nagyaya maulaw ini wala tanabatu bil alqab na ubaniyo tatalwaan agiyang kutwa mga rarata apat tubina wala tamazaho na buubak kanu sindig sa kasindig ab subra
Bahkan sindig saka sindig abjubra wala yagtab ba'dukum ba'da na ubadi pamagan taaw sabadir kan wagian kutwa sabagi. Nagian anso kapamagaling sangaran. Ugay nagian kaya kapamagaling sangaran na talwaya kaklasi. Talwaya kaklasi nagian kaya kapamagaling sangaran. Na pagaliron kapamagaling sangaran na ma yakrahu al-insan wala yuhibbu an yulada bihi. Yang kutwa pamana ibgagwan utaw ubang betelon na ubang kon talo. Ibgagwan utaw ubang kon betuwagin na ubang kon betuwagin. Yan ang kapakay ubang kon pembetul. So yan ang imam ipikir sa diyan kanan ayat wala tanabazu bil alqab uban yuni ketalwaan agyang kutwa miya makarata-rata patugina. Ikadua kaklasi na yuhibbuhu al-insan wa yu'jibuhu wala itra'a fihi. Ngaran akalaban yan ngaran ugi itnap kebubayaan yan agib tilunon kebubayaan yan agib tilunon nagu daabon kapanubra daabon ato na iba na kapanubra lagi do Ali radhiyallahu anhu asu Ali na ayib tilunon Rasulullah na si Abu Turab uman yan talwan at tigina Abu Turab na ino to pagi su Ali na kebubayaan yan su Abu Turab kebubayaan yan ay tilunon Rasulullah agi yang kutwa Abu Turab. Lagi itu sebab kenapa dia nutup kerarang itu. Dada baru problema. Irap kebudayaan pendekah. Agi yang kutu ngaran. Napi yang kenapa dia ngaran. Nasar kap kebudayaannya. Nah oke, dah baru problema. Ikat lo. Nah, yang kutu pemana ngaran. Ini sikat agi yang kutu tahu. Kenapa dia ngaran. Oke, nah ayat yang ini sikat. Kira semua yang kau masih saja yang kaya anjulis. Maka makasih nak pengedegin ka si Syekh Talha na 3 keton. Uwi na ayah keton na si Abu Zahabi. Lagi dito pama. Pamana ayah kasi sikat yan lagi yung kutuang ngaran. Nada baru problema. So kate mga ibaratian lagi daging kaya abros mga ngaran atong niniba na ipupunan alo si sagyang kutuang mga tao agit ni ini sikatiran. Nah ikalima adu siya matatag sisagian kaya suratul Hujurat na at-tajassus kapanuriman dia sutingtan wa agi ang kutwa api ang tunad ni suno pudika na tundugan ka dinga di tundugan si ko karayagian na CCTV api ang tunay mo ulo lagi gi kaya sa dunia langun din na ulo na ka agi may dunia na niya globalize iya kay to dunia na namiya so yan na sabab kaya pa ito dunia na mindak lagi yung kaya kapanuriman yang kaya sutingtan wa CCTV ya benda katawan niyo yung kutwa apo mga postano aya ada alawan yan pinaka-branded CCTV sa dunia na maritis pinaka-branded api ang tuloy suwa na ka sungka sa CR nasosorong kau na tao Jungka si seminaran, susurong kau na tao. Jungka si madrasa, susurong kau na tao. Suka ke naka, susurong kau na tao. Dan langun apung budola naka, akar ka bintang. Nah di kau di, ato na iba na panurimanan ng mga tao. Lagi isa malak sakitan. Lagi iya papanuriman. Dia kaya din ka kasuniman si sagyang kung tua pagaring ka, di ka ditundugaan. Jika di kedegaan atau na mau gulolan yan atau na igalabagian atau na di yan inggulolan nah sabab lagi yang kutua jika nakapanuriman na di ka kapmaanaan agi yang kutua suwan yan maka umakasaranaw may umakasukawa sa sisagyang kaanusun ya kau makasaranaw dan inusiran man mikiwasa ka mga padugang sa siyabu yun ikuman yan kaya mana na sabab lagi yang kutua misubra yang kutua misubra agi ang kutwa tingka kapanuriman at sige ang kutwa pagaringka na pimbalan kasa ato na iba na record pimbalan kasa salida nagyut pwedeng ka di pantulan si kung mga tao si sige ang kutwa ato na iba na kaya pakatutu na iyo ay sabab na ipembinasan ko to gitu Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigil iyakum waddan pananggila ini suka pangantap fa inna dhanna akdabul hadith ya bitan ya kajian wala tahassasu wala tajassasu itu Rasulullah ubakan waktigen di panuriman na ubakan di sima-sima
apa nuriman lagu kasima-sima. Igira ko na pigra magubay kanu. Nadi ka ditik sila. Sumasana ka sa yutu ilay ni kan natakin mo siya ilay ni lagi ko ta silpon ka. Tawan to na idiga ditik. Lagi yan ni mo ulaw-ula. Pamana da apagma anak ako pudika ka sutik ti mga lustan wa api yang kutwa sa sana anak natakin mo bisa kadigan yang panurimanan. Ha? Lagi ya. Naat na masima yan ka. Lapiaman utulian do. Iya kagag ni kasirit. Ha? Ni ko namin ni sirit yan. Naging nga mabuisa na kaya sabab kung magpuno virus na namiya kagag nakapirisiban yan. Natigin na ito na kuno to. Natigin na sigiraw. Iya. Iilayak. Mga lima ito na din. Iya kadak lagi ang kutma. Ato na iniba na. Sakitatan. O di itanong kakapagintosan kaya niya. So katada. Radiyallahu anhu na iya katiruyan natigin. Hal tadru na magtajus awit tajassus. Atawa ni watigin. Wato na iftiru na kapanuriman. Ato na tigin iftiru na kasisima-sima. Natigin na. Tigin na. Huwa an tattabi'a aw tabtaghi aiba akhika litattali'a ala sirrihi. Yan na natigin so di ka tunduga. Di ka bebanuga. Isagyan kutwa paawing o pagaring ka kaan ka katokawi. Wato na isikreto niya. Iya. Manisa na hindi tutukawa. Umanisa na hindi manuriman. Sisagyan kutwa pagaring yan. Pupaginin, anto na mga dipitu naging kaya mga tao. Ha? Anto na dipitu naging kaya mga tao. Ha? Iya kadak liman ko so tarumpo. CCTV. Misigat liman ko naging kaya CCTV. Ha? Nah. So Ibn Aqil radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala na yaqtiru yan natigina yanbaghi lil insan an la yadkhula fi jirri qaumin wala hadithin lam yudkhiluhu fi. Kailangan natigyan ko mga tao. Uli na sisagyan kata, giyang kutwa tao. Igira akan na ubaka pedeko bitiara na ubaka di paninimaan. Ubaka di paninimaan. Katawan ka, ada kairan pakapangpeda, sagi yang kutwa bitiara na tatanding na ko manapamamakinig ka. Tiran na bitiara ina to. Di utwa tigi Ibn Aqil kepakaya tigin. Wala yajuzul istima' ila kalami qaumin yatasyawarun. Ikapakai ubang kapamamakinig aji yang kutwa bitiara mga tao adi sila di mumusawira. Akan na ba kakiran ped? Kenapa kakiran? Atun ini banaped. Dan ikapakai bang kapamamakinig. Si Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala na ayakat diluyan na tigin. La tas'al an amali akhika al-hasan wasayyi fa innahu minat tajassus. Ubang kadi pangdega. Ubang kadi pangdega tigin uli na pupugisaan. So galbak amapia upagaring ka. So galbak yan namarata. Apa din na natigin sa kapanuriman. Pada nansa ato na iniba na kapanuriman. So gina. Kailangan ato na iniba na kapunan gilaan tanwanan. Nah. Umiyak atas suras. Ika nam kuan. Oh, ama bapak atas na tawa niyo bu. Ama yang kuan na at na kiya babalaan ta. Nah. Ika nam na al-ghibatu wan namimah. Apa maganta nagu kasuluyan. Iyay isa ami aluy sisaging kaya suratul Hujurat. Ia kutwa ka pagpagaluyang ka kung pagaring ka si sagyang kutwa din yan ikibubaya uban yan manag uli nagkararangitan uban yan manag si kumasa din yan nakapakdadar pa agi yan na isa niya malasikat asakit tanoy man to agi yan kaya kapamaganta irawan na babaloy niya panadali lagi yan kaya kapamaganta atma na kaya to ko na kanabalita na kanaba ko rin nakapumaganta kanaba ko rin nakapumaganta hindi ka di mamaganta na pagiro ka na ba kurong kapumaganta na pamakasana ka nakapamaganta na tiga ka na ba kurong nakapumaganta na giro man yan si masikuan na giro yan ati ini po nakaroon din nakapamaganta na tiga ka na ba ka di mamaganta no kwa tao ka din yan pagaminan susalaian yun man ikalilin basta tao na din yan pagaminan susalaian ay gira amiyati dan yan masunod subang alaian na sabab kumiyak ala sulawas yan na tiga na miyak ito subang ala Hindi rin pero ni bamiya kala Sulawes yan at tingin na miya kayo abang anak na yan. Nagito na ayak kisindita na Sulawes yan na kami kala. Nagina. Yung kaya ka pamaganta na ayak pikir wallah na tingin na wala yagta ba'dukum ba'da.
uba pemaganta usaba adrakano susabagi uba pemaganta usaba adrakano susabagi ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh batik mana wallah kebubaya iwisar kanu akakananian titagian kutwa sapu ko padarinian amiatay agian kutwa sapu yan ipegudien ayaw mana na suka pamaganta na lagi mo ubang kapag na agian kutwa sapu pagaring kay hirap ya maganta ka api hirap ya maganta ka na lagi ko ubang kapkana api ang na bang kapkana ibarat yan upama at na ibatadjaya asapu ataw na dat na bangun makaraw kuman okay na uban yan pamaganta na tunganin niya na type tanto niya nagpibibaya agi ang kutuwa kapag pamagantaan niya na agi ito nakatawan niya na amarata di niya nakabaya ubas ka niya magpamaganta nadis ka niya imamaganta agi ang kutuwa di na ka mapanggulo na nawag ang gulo na at agi ang kutuwa sa lakaw ka bitero Nabi sallallahu alaihi wasallam okay pakatitiyan ko Abu Hurairah at tigyan manay at tadruna mal ghibah Bakurkan watiku Rasulullah peterwa waktu na uli na katawani watiku Rasulullah waktu na peteru na kapamaganta na natigo mga sahaba Allahu wa Rasuluhu a'lam subuh tigin tu Allah lagu susugu yan inibirun amata na peteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikruka akhaka bima yakra ayat tigin peteru na kapamaganta Nagyang kutuwa kapag paganuyang kapag pagaring ka kudinian ikububaya. Pumaganta na ka. Na, yung kapirok pa nagyang kutuwa isa kong mga sahaba at tigyan, apara'ayta in kana fi akhi ma aqul. Ay pandapat ka ibarat, ya Rasulullah, kung yung kutuwa diya kaniteron na benar, mana nama sa yung kutuwa diya kaniteron. Natigo Rasulullah, upamat tigyan ka yung kutuwa diya kaniteron, na benar ito na niya pamaganta ka. Na pamatik man yung Rasulullah kanabot to benar na miyaang kubakar sa kabukugan yani man to dabangon pagaluya pulaguyan api apan dulun agi ang kutwa di ganitiron na di ka pa kaywang kapamaganta o pamakan dulunon na miya ka pamaganta ka na pamakadaw no to na miya ka pamarak ka miya ka panutul ka sa di benar miyaang kubaka agi ang kutwa pagaring ka Muslim giyo to so miya kay salungan na so Ibn Umar so Amr bin al-As na at na siya gudanian sa timan abagal etero na bagal na ginanda so misti sa kuda agu himar o ginanong misti sa kuda agu himar amiyatay siya gudanian amiyatay agya ko sa gudanian na miyaka giro so Amr bin al-As sa tigina mata na tigin la an yakula ar-rajulu min hada hatta yamla batnahu khairun lahu min an yakula lahma rajulin muslim mata natiku Amr bin al-As agian kaya miya dua tigin na bagal yang kaya tigin na miya tayo bagal na so kakanaw no mama sa taman sa musugu-sugu sa kaniyan na mas tumur kaniyan na tigin ubagiyang kutwa kakapkanan yan ko saku pagarinan ang Muslim jadi mana to tanto mapasan ya kita pernah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna siya gudanian akuba na Peter yan nagyan ka akuba dua timan akuba yan natigin na dua timan akuba na lango na ya tigin siksaan na gyang kuba tigin na ipsiksaon na kanaba tanto pamana mapanadadudya pagariron nagyan kuba isaon na tigin nagyan ka isaon na petiki at tigin manay na dilong kumangataw ayaman na pagkadiyang paagyang kuba ato na iniba na aurat yan. Kadua tigil lagi ang kaya isaon na ayay pilalakaw niyan kung mga tao na kapamaganta na kapanuruyan. Yan mo tuwa, di niyan kapamaganta, agugiyang kutuwa, di niyan kapanuruyan. Na, gina. Na, yung kaya kapamaganta, na talungan po yung kaklase. Talong kaklase yung kaya kapamaganta. Maganeron na, al-ghiba, al-muharrama. Yung kutuwa kapamaganta, haram. Ikadua na al-ghiba al-wajiba. Kapamaganta awajib. Ikatlo na al-ghiba al-mubaha. Kapamaganta kapakay. Sama na ito na kanabatan ng tiruay ba halal so kapamaganta. Kanabatan ng tiruay halal so kapamaganta. Ato ni tiru na kapamaganta haram. Ato ni tiru na kapamaganta haram. Napaganero lagi yung punta yung sita no kagiya.
Pagpagaluin na ka so pagaringka, nagyang kutuwa nganin, ukat to kawin yan, nagkaralangitan. Gitu ka pamaganta. Lagi din pa man, nagyang kutuwa, ato na ba na, pagpagaluyan ka, no kumagi nawain ka, sige raw nagiyaman, sige raw nagiya, nagyuti ka pamaganta. Haram, di ka pa kayo bang katunggulo da. Ikaw nagyang kutuwa, kapamaganta wajib. Na ayaw ka pamaganta wajib, nagyanan so, ibarat yan pa ma, na uling katerwa sagiyang kutwa tao na kaya kabinasan sa kanya. Kaya maulog sagiyang kutwa peligro. Ibarat yan o. Sa katawa mama, na pengaruma. Ibarat sagiyang kaya wajib ka pamaganta. Sa katawa mama, na pengaruma. Na simpri, so pengaruma na ipagisa iyan wantay pengaruma niyan. Inalang kabubaya yan. Wanto na igal bagaya. Uli na sumabusububay. At na pengaruma, ipahingi siya yan. Anto na ibarat ka na kilala ka na. Agiyan kaya pangaroma. Naminitsira ka na agiyan kaya bubay. Kilala ka sigiraw man na yan. Uy, kilala ka. Nanto na tiro na kan supir. Akatawaya ka nun. Upagma na ka. Wajib amat tiro kaun. Siya kaya na ubang kakabaya ika. Kaya style yan. Nagiraw man na yan. Nagiya. Asar kapiyul. Agiyan kutuwa. Ato na iba naptiron ka. Ngayon to. Udin ka nututiro nagkapakaya amay kumakat tepisiran na ayak nga niyan nagiyan kutuwa marata. Udi namia akal ka agiang kuto pagaring ka ayaki akalang kaun na sukatawin ka sa agiang kuto mapipikirin na dang kaun terwa dang kaun sampay nagianan pada si agiang kuto kapamaganta wajib ibarat yan pa ma ubang kanan nakabaya ikabaran sanan ubang kanan iuwi ka ginaw man ya iya na wajib kuto matero kana ba tukitung sa kedusa kaun nakapamaganta na ikatlo kapamaganta nakapamaganta mubah ayaw mana na mapapakay. Karena wajib bukit na mubah. Yan ang suka pamaganta itong ini yan kutuwa pamana yan kutuwa ka pamaganta pamaa pagpagumpiaan na ka yan kutuwa di katanor. Barat yan pamana yan kutuwa itong ini ibarat yan nagyang kutuwa ay antap ka nagyang kutuwa agama. Barat yan pa man na siya ito napakabinasa ko agama na kailangan na matiro agyang kutuwa ko niyan. Agyang kutuwa background niya na marata. Para bu, yung kutuwa antap yan si agyang kutuwa kapminasa niyan ko agama na katukaw ng mga tao kaya pa nang gila nila. Mga laginan ano pa ma. Ginani ini baraton o mga ulama. Na, ikapito lusa matatagong si saging kaya suratul Hujurat na alman yang kutuwa kapanunong ka. Adi ay tidak mga tawagin kaya kapanunong ka. Hindi ko na inisong ka yan na tingin na inuwakan sa kanuman inuyag ka giraw man na yan. Naman ito na inisong ka kakupudi ka iyada yung kutuwa balasiyan. Nagyang kutuwa kini panunong ka na kaun si saging kutuwa mga tao. Ipagpangalimuakan sa kano kamanaya. O di na dako na kanod ng mga kaarap. Kung mga galubagan na kanod, di nga nagkabdarwa. Kada agiyang kutwa balas, agiyang kutwa, pinggulaw lang katiran. Yuti, sa papapitiru Allah, sa suratul Hujurat, yamunnuna alayka an aslamu, qul la tamunnu alayya islamakum, balillahi yamunnu alaykum an hadakum lil iman, in kuntum sadiqin. Diran teron, ating mana iyo, Allah, diran teron, kapag niya mirkaman, kaya pag-islamami ating mana yung kuto mga tao apa dia milkaman kaya pag-islamami na pitero Allah Ta'ala teruang kaya Muhammad dini yung peterwa iba ayam mana na kapadi iyo si Rasulullah agi yung kuto kaya pag-islamio ugay nalimur kan wallah at kaya Quran yang kalu si Islam iya kuto yang gulaw lang ka mapi ako pagaring ka na ubang kau nasungkaan ika dini akasuda iya na Dainya balinya na da lalawaki uyaga kurakano da lalawaki pengalimuna kan takano da lalawaki domanaya miyaka sakit-sakit takatero apa pa kapulang sa anto na iba na balas si sagyang kutuwa miyan gilabagatan si iku mga tao na iturong kong Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah kallo ajitin ipambitira iwallah si sanungan amuri wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala hum adabun alim. Disirampan pagilin wallah
nagu disiram pensutin wallah nagu adin abagi aniran siksa amali pedes siksa mailun. Nah isau lagi yang kaya fitur Rasulullah yang kutua al-mannan yang kutua mapasang ikapanunungka dan dia namin ipangalimu yan na pianunungka yan igira ako na adong puna ibaat na lima tero mga tao mga lukustan at tingin na benar kung marangita ko na malakwi limu ano na ibalinian marangita ko na malakwi limu ini pangalimukan na ini piyakyo tol takaw mo si kuda nakapiyak kasangit-sangitan sa katero dito ko betuin sa kapangalimu lagi dito ini pangalimu ka na baka urian na nakabu nah so sabad ko mga salaf na ayakat terus sabad ko mga salaf na tigilan na al-aidi talas tigilan so mga lima na talo yung kaya mga lima tanwa yung kaya mga lima tanwa na talo at tigman na yung mga salaf paganoon yadun bayda yang kutwa lima ama puti ano lagi kaya lima ama puti mapasang ikapa mamagay sadad na pipikir niya nun asambi hindi ko namin ibigay lagi yung kutwa ini pa mamagay niya niya pasad ikadua atik mana yung mga salaf na yadun khadra wahyan mukafa'ah gedung alima pero na gedung alima atik mana yung mga salaf na ayakapun mamagay niya na wan na sambiyan wan na sambiyan ikinay kalimo ako na mga tawaya ka anak wiran mambuk ipangalimu bagan akang tiran ka anak wiran kabagi yanan ikatlo na yadun sauda wahyan man ikatlo lima na lima amaytang aginan su lima mapasang ikapanunong ka jadi kung na iya mamagay na wid na tutundog niya nakapanunong ka tutundog niya nakapanunong ka at tigyan su kiron wid na giro man mga lagi din so gitu na so Imam Al-Qurtubi na yakatruyan na tigyan na min syartil ma'ruf tarkul imtinan bi baca syarat ukang gulaw na sa mapya ama po kaso nagyang kutuwa kapanunong ka ingon pesumpat nagyang kutuwa kapanunong ka iya kadakal si sara na malimo mapasang ikapangalimo mga kawasa pangalimo ilan sa mga tao pambagan ilan sa mga sadaka sa mga tao na kagyang kumaka-file sa mayor na mayroon sa balas yan da kasuda iyo ipangalimo kami sa na da kami ni butoy tama no to na aya mana na aya antap nagyang kutuwa sambi binunungali nagyang kutuwa mga tao na natuloy tero nagyang kaya kapanunong ka na at mo mga klase aya talo ka klase nagyang kaya kapanunong ka maganayon na alman bil qalb kapanunong ka sang gulalan si puso benar ko man mabaka dito na magaganda mga sa ginawang ka mali mo ako man malakwi gagaw kana ba ko dito wait nagyang kutuwa buat kaya bilib ka sa ginawang ka kung kapasan kay kapang magay na iya kapanunong ka kadi iya kang gulaw lakan sa ini ka ang tirang yung kutuwa balas ka igira giyaw ino kailangan nagyang kutuwa ka po niya igira na adin akapangalim bebaan kapakilele diba? Ira ko na adin na tiga mga ngalim bebaan ako uwi na gito nakapakilele berarti ano pa ma na diga ditiro na kupan diga nakipupagalo ya uba sak ni migay saging kaya pirat ino to nakagian yan nakatokaw ya sak na mga ngalim bebaan ako na gito nakapakilele no to kapakilele no to so gito intay amia karagar gina sukudan na gito kaya kapagikhlas gito kaya kapaniyata igira na maniyata ka na igira mi subra na kulugin sa kapakilele nanti ka subra niya na may ulog sa kapakilele gina na gitu di gulangan si kukuso igira ko na pagkita mga sa ginawa ka mabibilib ka nausa ka naman mo ako malako igagaw mabibilib ka kung sa ginawa ka kadua kapanunong ka na alman bil lisan kapanunong ka sang gulalan kung dila atero inga diteroon mga tawaya da kasuday katem ya kumap malagi kaya mga tawa mga sasap bukki mayran na pumanginiran mga lagi dito kapanunong ka naginan padanan si ko kapanunong ka sang gulalan si sagiyang kutuwa katero ikatlo na alman bil fi'al kapanunong ka sang gulalan sa galbak kaya mana na iyang kutuwa
Kaya kapanunong kasanggulan sa galabak, lagi ang kutwa, biga nakadututaw na piya kasakit-sakitan na kapan. Ha? Biga nakadututaw na, katay na, biga nakadututaw cara arki o na, kubakan orang kasuya, apa naman namarkan, mga ginuman eh. Kubakan orang kasuya, dia ibu gana bukyo nakapamang ni, kaya sakitan mo na din lagi ang kutwa, pagaring ka. Dahil na kaya sakitan. Iya kapia ginawa niyan, ugay na miya lagi ang kutwa, kaya pakapia ginawa niyan, sabab sa lagi ang kutwa, minggulo lang kaon. Lagi kaya kapag intaw na, ayat na pinaka-importante siya, lagi ang kutwa, kaon mo. Yung kutwa kaon mo. Ay, yung kutwa pagaring ka, uli ka maong mo, Rasulullah na maong mo. Ada ja'akum rasulun min anfusikum. Sabi na ramiya kataling warkanuso, Rasul, apun ko mga ginawa niyo. Adidun alayhi ma'anittum haris. Agawin na niya lagi ang kulto mga panadiyo. Harisun alaykum. Amalar kanu isang batan. Harisun alaykum. Maumu. So Rasulullah. Malang niya nga sulamwan taman. Ngayon ito. Sulamwan taman na ulit tanurun maumu. Nadabalin yan. Berarti ano pa ma? At namabangan nila ka. Bagyan mo kung sisagyan ka na kuwan ka. Na gini pa ma. Kung naging ito pre-list niyo kagyan. Iya. Inutan waya kuwan. Inutan waya pumagayo pa ma. Kaya panalam ito. Inibigay ko. Para kay Sheikh Abu Dhahabi. Sabab sisaging kaya pakataling man yan. Bakapi ang ginawa niya. Upang mamugin. Inito ko. No? Abu Dhahabi katan. Tunay kagidam yan. Masakit. Api yang ikia bingin sa lagi dia. Dan nabali niyan. Sabab lagi ang kutwa masakit. Lagi ang kutwa kaya paka. Okay tiyan. Yang kutwa. Okay. Akin ibigay na kaun. Kuti kita nawa. Api ikap kebubayan sa dudul. Labarong tayo na kaun. Nakaini kagudin sa dudul. Kata lagi. Ya good. Tingnan na iba dia. Nah. Ikaw ano. Na at-taqaddumu bayna yadayillahi wa rasulih. Yang kutwa ka pagpagunain ka sa ikwallah, pagpaguna na ka sa Rasulullah. Kaya man, yang kutwa ka pagpagunain ka, na pasupakan ka agi yang kutwa, lalagu Quran, pasupakan ka sa lalagu sunnah. Kaya man, napakaw na agi yang kutwa ba yung ginawa ka. Jadi kwan na, di ka tunari mga baliagin kaya, kwan, Quran. Yung pamari na langon na pumululatan na Quran, na sunnah. Na ubag yung tigilan na kwan. Tunay ni, ubag kapag sa